Prabjin pen ki jo nalang ki PG aphan Thanglong Barking Inti LP School Headmaster Kachuningri. Karbi Anglong Autonomous Council Taxation asai campaign revenue mate medu ke pangrum aron atang ki choklim kalilang. Chokiola Higher Secondary School along Ingdeng Trok Student Social Freshers Meet Kapaman. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time Bertang Ton Pen, Arjuponikta. Duarbaguri MAC constituency ke parlo diring PS Hangkang, Thanglong Barking Inti LP School along, ahem nonamat ki sungnaya bangki ki jonalang. Bangso ki jonalang kavea jok ke charliao somaratung penangan akisung cecak nanglo. Kidamtang penangan apora hut pen Thanglong Barking Inti LP School mesen ki jonalang kavedet ajok school along ke charliao somaratum abang penangan kisung cecak nanglo. Athe school somaratum kijun wong alang dolote choklo lapukalide athe nonakaya hudabang ki school hemalong anhan kitu nang jipen ke danglok ki chamnang jia son ason sitami langabang kinang sot bino lasi bangso school hemalong lang kinang sot pusi headmaster sahin pen thanpon lasi nonamat kinang sot naya bangke kijun alang henlo lasi nilitoma school aphan non ki khibom education em richard tok biaphan lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke ja tuma hin pen ki jona lang awar sai nang pipon vek thapusi ke hang padopon lapenan parta nilituma school along ke nang sodabang ke barpi barso kachitia hemso hanan kituna hem lapen school hem abang non room nian bak akimi nang ki pipon asonte mesenji puta lothan bang ahin pen ning jepon thu moi Thanglong Barking LP School as a single teacher kam kori asu single teacher HM in charge headmaster in charge মই 2022 জুন মাহৰ পৰা ইয়াতে মে মাহৰ পৰা মই ইয়াতে জয়েনিং হৈছো তো মই যেতিয়া প্ৰথমতে স্কুলখনত জয়েন কৰিছিলো তেতিয়া স্কুলখন মানে ওয়াৰ্কিং কন্ডিশনত নাছিলে তো মই আহি পেলাই নিজে মই ষ্টুডেন্টস গুটাই পেলাই স্কুলখন এতিয়া ইমানলৈকে আগবাঢ়িছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে এতিয়া মোৰ ষ্টুডেন্টস বৰ্তমান 32 ষ্টুডেন্টস আছে টোটাল সৰি 34 ষ্টুডেন্টস আছে ইনক্লুডিং নাৰ্সাৰী আৰু মোৰ স্কুলখনত কেইটামান প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ মই ক্লাছ 1 পৰা ক্লাছ 4 লৈকে এতিয়া আছে 2 বছৰত মই 1 পৰা 4 লৈকেহে বনাব পাৰিছোঁ আৰু ক্লাছ 1 পৰা 4 লৈকে মই এটা ক্লাছতে এইটো ক্লাছতে মই ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব লগা হৈ আছে আৰু ইপিনে ICDS ৰ এটা ৰুম আছে য'ত ICDS ষ্টুডেণ্ট বহাব লাগে নহ'লে ICDS ৰ বাচ্চাবিলাক মানে মই আকৌ ক্লাছ 1 পৰা 4 লৈকে বাচ্চাৰ লগত একেলগত মই বহাব নোৱাৰোঁ নিউজ ৰিপৰ্ট Karbi Anglong Live East West Karbi Anglong District hini arat achithia bongke Karbi Anglong Autonomous Council henlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen rader aphan kichari pon pameji aphan revenue mate medu akinang sot thetan binong Forest Department atum det le Karbi Anglong Autonomous Council aphan revenue mate medu ke pangrum pichonangji lapukali Ladakh Taxation Department atum sitame thedung arpudo Taxation Department aphan si Trading License NOC pen ke chenglok Economics Traders anta ke palang chari dunji aphan arpu hodailo Hong pen kivang ke cheke bia so jongsi $60 lo behabe par claim ji lapen claim bom pulote inglong asotum NOC lapen inglong aso kaliatum Rule 5 di Karbi Anglong District Trading by Tribals lapen Trading by Non-Tribals
Rule 1953 lapen 1976 arona tingpen Karbi Anglong Autonomous Council aphan medu tusi arona tingpen beha ke claim ji aphan chokli malo donangji labangso medu pen ajoksi Karbi Anglong Autonomous Council hawar aphan ke paching thur deng ponlongpu arona tingpen choklim pulote medu kirung penta kaprega derason kaching thora sai Karbi Anglong Autonomous Council pen deng ponlongpu Bonta Taxation Department asai photum ko ansi ke claim nangji hala sorting ke claim theklong le data sonsi theklong bangso puthak Digital Media Union of Karbi Anglong pen kherangkya bitung atum dipho hi thialong kahumri damahut ke thekdam long atengki trading license renewal aphan chiklojon truck pling eta phita akimi trading license alu ki pipon avi ningkan hini ajak chonghong data trading license renewal alu Taxation Department pen ke pajir ponavi Midu kirung ahot pencil kolom pensi trading license renewal alo adular anungana thu Karbi Anglong Autonomous Council pu roundsil theng tampen akaprek theklongli komada bang phutong medu kirung damloni lapen komat aphantong kepali damloni thangnat ang thekawi langdam sinang kulat ahem phu atumtong seal stamp Jisilam voi tong kithing tamloni lasi bangso ko thak Karbi Anglong Autonomous Council atum kilang kepang kre pulote medu kepang rumpen alike longji puke aphialambo angtan pen kewang kiche ke be atumsi aja kong themuna kasonsi nang mande বিকাশ সাহা আপনি বর্তমান কি ব্যবহার করেন হ্যাঁ কি ব্যবহার করেন জুতা ব্যবসা জুতা বিজনেস আপনি জুতা বিজনেস করার বিনিময়ত 60 যেহেতু আপনি বিজনেস কৰি আছে ট্রেডিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিবলগীয়া হয় আপনি এপ্লাই কৰিছে কৰিছো কিটা কৰিছে ডিসেম্বৰৰ লাষ্টত এতিয়া আজি কোন তাৰিখ হৈ আছে আজি তো 26 মান হৈ আছে 26 মানত আপুনি ডিপাৰ্টমেন্টত যোগাযোগ কৰিছে না আমাক মাতিছিলে আমি গৈছিলো আছে কি বুলি ক'লে ডিপাৰ্টমেন্টে কৈছে আমাৰটো কিবা ফাইন লাগিছে ফাইনটো দি দিয়ক মোক কৈছে মোকে মাতিব যেতিয়া ফোন কৰি মাতিব এটা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে ডিপাৰ্টমেন্টত হয়তো আৰু যোৱাই নাই আৰু মোক ফোন কৰিব কৈছে কাৰণে মই যোৱা নাই আমাৰ মধ্যম দিম আপুনি ডিপাৰ্টমেন্টত কিবা ক'ব বিচাৰিছে নেকি মই আৰু কি জনাব বিচাৰিছে নেকি মই একো নকওঁ কাৰণ মোৰ কাৰণে কৈছে এইটো মাতিব মই এইটো অপেক্ষাত বহি আছো এতিয়া আজি ভূমিক সুজিত ভূমিক কয় ভাল নাম আপুনি বৰ্তমান ক'ত ব্যৱহাৰ কৰি আছে বৰ্তমান এইটো ওচৰতে দোকান কাপোৰৰ দোকান আছে টিঅপি তলতে আপুনি ডিফু আপুনি 6 এৰিয়াত যেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে ট্ৰেডিং লাইসেন্স মানে ল'ব লগিয়া হয় আপুনি ট্ৰেডিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰা হৈছে না এপ্লাই কৰিছো এপ্লাইটো জানুৱাৰী মাহত এপ্লাই কৰিছো জানুৱাৰী মাহ এতিয়া বৰ্তমান কোনটো মাহ চলি আছে বৰ্তমান জুন মাহত আজি তাৰিখ হলো আপোনাক মানে ট্ৰেডিং লাইসেন্স নাই দিয়া নাই আপুনি যোগাযোগ কৰিছে নে ডিপাৰ্টমেন্টলৈ যোগাযোগ কৰিছিলো কৈছিলে দিব কেদিন পিছত মানে কেদিন পিছত দিব কৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই এতিয়া ট্ৰেডিং লাইসেন্সটো যেতিয়া দোকানত আপুনি যে ব্যৱহাৰ কৰে ডিসপ্লে কৰিবলগীয়া হয় তে হিটো বিনিময়ত আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি ট্ৰেডিং লাইসেন্স নাই পালে আপুনি ডিসপ্লে কৰিব নোৱাৰিলে তে সোনকালে যদি আপোনাক ডিসপ্লে মানে যদি আপোনাক সোনকালে হেনঅভাৰ কৰিব ইস্যু কৰি দিয়ে আপোনাৰ খুব সুবিধা হলে হয় জানো তে আপুনি ডিপাৰ্টমেন্ট কিবা ক'ব বিচাৰিছে নেকি কম মানে কি কম ধৰক যিমান সোনকালে হয় ইমান আমাৰ কাৰণে ভাল সবৰ কাৰণে ভাল এলে বস্তুৰ ওপৰত যদি হ্যাং কৰিম ডিফু মাৰ্কেট ডেইলি মাৰ্কেট এটা আপুনি কি বিজনেছত কৰি আছে কসমেটিক তে আপোনাৰ দোকানত এই আপুনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ নামত যেহেতু 6 এৰিয়া হয় ইয়াৰ আপোনাৰ ট্ৰেডিং লাইসেন্স মানে সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয় বা ল'বলগীয়া হয় আপুনি এইটো লোৱা হৈছে নে ট্ৰেডিং লাইসেন্সটো লোৱা হৈছে কিন্তু ট্ৰেডিং লাইসেন্সৰ যোনটো কিবা হয় আমিতো জমা দিছো পইচা জমা দিছো কিন্তু ট্ৰেডিং লাইসেন্সটো যোৱা বছৰো পোৱা নাই যোৱা বছৰটো পোৱা নাই এই বছৰটো পোৱা হোৱা নাই এই বছৰ টাইম আছে আগষ্টৰ আগত দিব বুলি কৈছে আপুনি ৰিনিউৱেল কাৰণে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি টকা জমা দিছে কেতিয়া জমা কৰিছিলে আপুনি এইটোতো জমা দিয়াটো মাৰ্চ জানুৱাৰী মাহত মানে এতিয়া কোনটো মাহ চলি আছে এতিয়া জুন মাহ চলি আছে Diphupen Govind Tiso, Karbi Anglong Live.
Lakhain ko rapho nilip education development block ke parlo nongnam ka che thangklong chokehola higher secondary school along ta alira lon pen ingdeng trok ke chok student social freshers meet ajame ke paman pon wo signifying ko rasir ke barni ada por phai ke pen methang lo ke charlia hemalong amat student social freshers meet ajame misen pen kideng pon padolo labang so maya long man peng ke thenai aluhi sar po man pen mati chief guest DFO West Division Bibison Tokbi Chetong Dun Si Loke Charlie Arisoe Janga Tumapan Aninge Parung Tekang Lapen Loke Charlie Kachepaduk Pen Hampang along Akang to Yang Deng along an Manping Kachepalong Dun Tekji Apan Tan Mumpon Lapen Loke Charlie Ta Mo Mitang Kereng Tekji Ato Warmati Inut Amonit Pu Cheman Teknangji Kalipulote Loke Charlie Ta Charlie Hoi Pulotang Ti Chongdat Ta Hai He Worengle Chohang Dun Sidami Kapor hiang deng kijum hek penta long lepo karbia tu masalam the rid anta phophe lapen rong anta phophe pokireng dunji sungkrung titikta chiman de thek lasi loke charli ale chepado thek nangji lapen moni datum kireng chithe mate oxygen kelong ke thengpi thengprang pensi kelong lasi thengpi thengprang jongsi kijum lote botor bokan meme detpo ason ason akeso avur arni keso angtang kilit kephang okpen Kisungta do lasi thengpi thengprang ta pavir nang ni pusi thanpon lan chota kalisi UPSC satlang ke tok dun thekji lapen karbia khaya phan kam ke klem pi thekji abidi soreta thanmum tekang lapen karbi students association thi hekpen KSA lapen longbir tiso maipu bokajan district committee chitong dun si loke charli bo mahut a odadur chepami senangji lapen loke charli bor iponsi kit hekere abang phwa bang phi mansi methang akeng pen kachijar rap thekji aphan bor iponangji lason si freshers atuma phan aning parung ponji aphan pura Mr and Miss Freshers kachipatte ta bipon laso long sar aklam killing si Mr Freshers surihini raing korapli aman chepalong ponlo lapen Miss Freshers aman ke chepalong ponaki serlin rong hang pi pensi chepahai ponlo laso hut Chokehola Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang inut lok ke Charlie kang tuilapen ke ong abang MSc, MPhil, MSW, B.Ed, LLB, PG, JMC, PhD laan chot kalisi school alongta karbi enthemalun lun ponte misenji pu matha ponsi KCA samai phu Chandra Singro alang likitok karbi enthem alum longkia phan hukum hangdam pen longsi Kedamtang aruni phayeng ko trok siarni henlo kichengsi Chokehola Higher Secondary School along Karbi Anthem Lun School along kepado ponahut Karbi Anthem alun kilun pangcheng ponsi kichengsi aphurkimo chengponlo ini la indeng trok Chokehola Higher Secondary Freshers meet long ini phan alohi sarpo aman peng ke senage pha rasinele ningak long pen Principal Dr. Ranjit Ronghang Bhana Churolo Napen Eliphan Aporna Pipo Napen Naso Freshers Meet Long Ritum 2017 and Kansi Chokehola Higher Secondary Ad hoc Committee Kansi Laswa Higher Secondary Parjablo Kadogawe Managing Committee members Raptum Ben Cherap Chitosi Nilitum Laswa Chokehola Higher Secondary ke Parjab Asi Api Pajo pensi council authority tum panda provincialized nam pilo nangrap lo la sipini indeng trok an enege arta ninkan trok silo la pen result da me ladak student tum mesen la pen ladak te bok terai kiduk kelak kichali sumartum awar sailong lo khelo kidun the tu la pen nili mrs bangke lalo ilitum along ri kipa pihup along ri nilipke lasilada kiduk kelak riso yang tum kicharli metric ke pas tum khelo kedam thekhe kicharli dum thekhe awar sai kawiatum ladak kicharli long pot alang letum ansu se laso awar sai bang choen pa messi charlie pa messi laso nilip higher secondary bangke a result ansu se 100% a result pa meji phan alang letum charlie nanji bori nai lapen society aphan inthur ponai mu alang letum si future a backbone of nilip society arada future a backbone lo nilip arada aphan ke secondary school 6 freshers meet akadam pajillo kadam
Penengan ili tu mahok pada bangke dak cukala higher secondary school bangke 7 time. Social student special meet je polo setame ningkan si bangke 2019 dan ningkan coronavirus dokok pena joksi ningkan si bangke skip that lo. Amat si 7 adim bangke nongke 6 dokok lo 6 student freshers meet pusi pini ladak cukala higher secondary school long paman pon lo la pena so paman pon long dak nil tum long ka chetong don chief guest Mr. Bibison Tokbi alang le DFO Divisional Forest Officer West Division lapen ke aku ladak na chetong don do tholang KLC pen Longbio Singh Tuso President nang litum ladak na chetong don pen si pini ladak HS first year student tum dak naga join don atum ana phantame ni tum kado kawe cara rapet pensi alang litum phan isi felicitation lo mate alang litum phan deng kon lo mate welcome pan kasi peneng aning kana bangke la freshers student tum bangke 94 do la penke second year tum bangke 101 do total 195 student do kasi pini freshers benong tum bangke 94 student lo la se bang 94 student tum phan pini la so kedeng mate ke welcome aja maxi pini la 6 freshers student freshers meet 2024 bangke paman pon lo Koilamati pen Samson ingti Karbing long live Kidam tangi net examination upon that postpone pon that pen a job net examination padopon pedel la so pen non put hot NCET CSIR UGC net 2024 examination upon jakhong nipai kep ani padopon thu popusi NTA mate National Testing Agency atom pen piklang pon Lason si kidam tangi NCET CSIR UGC net 2024 examination upon aporani piponsi exam ke patok ji upon pachisik pon ring tilo bonta net examination papers cancel that pen a job put hot a date postpone pon to that lo laso pen on put hot NCET CSIR UGC net 2024 examination upon aporani NTA mate National Testing Agency Committee lapen former ISRO Chairman Dr. Radhakrishna atum pen non angkele ji jakhong poni phai kep ani pen padopon popusi pachini pon lapen non All Indian Ayush Postgraduate Entrance Test mate AIEP GET Examination Center lapen aporani ke paklang ponat ateng pen National Testing Agency mate NTA website along ke dampen ke chilang ponji aphanta pangdak pon lapen bangso NCET CSIR UGC net 2024 examination along National Testing Agency mate NTA atum sodak pen ke ton kelang ke padu ponji puta pachini pontu International Desk Report Karbing long live Tang de pini Karbi prime time berita ke lapan sekang ton pondiklo aju kimi